Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Faiz Galuh Channel. Hatur nuhun, matur suhun, terima kasih be. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Faiz Galuh Channel. Hatur nuhun, matur suhun, terima kasih be. Ya inilah kawan suasana puncak. Udah lama nggak pulang kampung. Kalau malam indah sekali ya. Puncak, siapa tahu ada yang kangen puncak. Hamparan kebun teh. Di atas. Kalau di sana itu ya kebun kopi, di kebun teh, sejuk dan dingin. Ya, angkot rest area masjid.
Manganti. Bendungan Manganti.